сайти ахбор навишт, рӯзи 19 май дар бораи даргузашти боздасти кам 5 нафар аз коронавирус, аз ҷумла аз марги 2 табиб гузоришҳо ба даст овард, ки иборатанд аз Қори Баҳриддин, як қории маъруфи Қуръон, Раҷабмоҳ ном табиби поликлиникаи Ёғон, табиби машҳури ташхисгари ултрасадоӣ аз Кӯлоб Зикриё Рӯзиев, ҳамсари генерал-майёр Саидализода Суҳроб Қурбон, собиқ сардори раёсати агентии мубориза бо коррупсия ва собиқ муовини сардори хадамоти гумрук ва оғозхони шинохта Хуршед Алидодов. паём иттилоъ дод Тоҳиров Шоҳазиз, сокини 44-солаи ноҳияи Ҳисор, баъди 2 ҳафтаи мубориза бо кӯроно дар бунгоҳи тиббии зиндони рақами 1 шаҳри Душанбе дирӯз ба шаҳодат расидааст. шумори бистариёни ҳолашон вазнин, ки дар бунгоҳи тиббии ин зиндон табобат мегиранд, наздик ба 70 нафар гуфта мешавад. радиои Озодӣ гузориш дод, ҳавопаймои ширкати Тоҷик Air, ки бо парвози чартерӣ ё ғайринақшавӣ ба Москав рафта буд, субҳи 20 май ба Душанбе расид. ба гуфтаи мақомот, бо ин ҳавопаймо 213 шаҳрванди Тоҷикистонро, ки бо қарори додгоҳҳои Русия ихроҷ шуда буданд, ба ватан оварданд. инчунин бо ҳавопаймои Тоҷик Air ҷасади чандин муҳоҷири тоҷик низ аз Русия ба Тоҷикистон интиқол дода шуд. Азия Плюс хабар дод, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Чин барои мубориза бо паҳншавии сирояти коронавирус ба ҳукумати Тоҷикистон кӯмаки башардостона расонид, ки маблағи умумии он $1.5 миллион ташкил медиҳад. кӯмак аз 50 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 220 000 ниқобҳои яккаратаи тиббӣ, 500 телевизор, ҳароратсанҷҳои лазерӣ, 10 000 либосҳои тиббии муҳофизатӣ ва ғайра иборат аст. спутник бо истинод ба сухангӯи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ғолиб Ниятбеков хабар дод, овозаҳо оиди гирифтор шудани раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ба бемории сироятии коронавирус асос надорад. ахиран дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар оиди сироят шудани раиси вилояти маркази Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ба бемории коронавирус паҳн шуда буд. ховар хабар дод, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дастурамали методии муваққатии алгоритми табобати бемории COVID-19-ро дар шароити хона тасдиқ ва ба муассисаҳои маҳаллии тиббӣ аз ҷумла тибби оилавӣ ирсол намуд. дафтари матбуоти раисҷумҳур гузориш дод, Эмомалӣ Раҳмон ва Рустами Эмомалӣ ба фаъолияти як қатор иншооти таъиноти соҳаи тандурустии кишвар дар шаҳри Душанбе шинос шуданд. онҳо аз чанд иншооте дидан карданд, ки барои қабули беморони гирифтори COVID-19 омода мешаванд. сайти ахбор бо нашри наворе навишт, бо вуҷуди ҳушдори мақомот барои худдорӣ аз таҷаммӯи мардуми зиёд дар маросими дафни қурбониёни коронавирус, рӯзи 19 май даҳҳо нафар аз муридону мухлисони Қори Баҳриддин дар маросими дафни ин қории маъруфи Қуръон дар қабристоне дар наздикии қалъаи Ҳисор иштирок карданд. Қори Баҳриддин, ки 2 ҳафта дар бемористони Ҳисор таҳти дастгоҳи нафаскашии сунъӣ қарор дошт, шаби 19 май вафот кард. паём дар таҳлиле навишт, шиддати норозияти мардум аз амалкардаи ҳукумат ва роҳбари он Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳурро маҷбур кард пас аз 1 моҳи пинҳоншавӣ аз паноҳгоҳ берун омада назди дастгоҳҳои наворбардорӣ қад алам кунад. ҳамчунин дафтари матбуоти раисҷумҳур нохоста маълумотеро нашр кард, ки зоҳиран барои худи раисҷумҳур пешбинӣ шуда буд ва шумори гирифторони кӯроноро ифшо кард. радиои Озодии нигаронии заноне, ки замони таваллудашон наздик аз густариши босурати вируси нав ва бистарӣ шудани теъдоди зиёд дар шифохонаҳо гузориш дод. баъзе аз ин занон ҳатто дар шабакаҳои иҷтимоӣ мепурсанд, ки оё табибон дар таваллудхонаҳо бо либосҳои муҳофизатӣ таъмин ҳастанд ва сиҳатии модарону тифли навзод кафолат дода мешаванд.
مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگویند شرایط در زایشگاه‌ها فراهم است و زنان نباید به وحی افتند. آسیا پلوس در گزارش نام‌های 12 نفران معروف کشور را که در 2 هفته آخر از گرفتاری به ویروس کرونا جان دادند جمع‌آوری کرده است. سپوتنیک خبر داد سازمان دکتران بدون مرز در مؤسسه دولتی مرکز ملی بیماری‌های سیل، شوش و جراحی قفس سینه در شهرک شفا سابق مچتون منطقه نوی اداره کنی پرتاب‌ها را راه اندازی کرده است که میتواند از پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی جلوگیری نماید. خبرنوشت رهبر گروه طبیبان ورزیده جمهوری ازبکستان نعمت جان ابراهیموف که از زمان در ولایت سوخت قرار دارند ضمن ملاقات با رئیس ولایت گفت که با چنین طرز کار برای طبیبان پرتجربه ولایت جهت پیشگیری پهن‌شوی و تبابت مبتلایان بیماری نوی کرونا ویروس کووید 19 آینده نزدیک پررا محو خواهد شد. پروفسور جاوید مقیم استاد رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که بعد 15 روزی تبابت از کرونا ویروس شفا یافته است. جاوید مقیم با نشر یک عکس بعد بیماریش نوشت در این 15 روز 15 کیلو وزن پرتافته لاغر شده است. خودم را در عکس نمی‌شناسم نوشته است جاوید مقیم. همراه با او زن و فرزندانش هم سرایت یافتند. جاوید مقیم خبر داد که کودکانش بیماری را سبک پس سر کردند ولی همسرش را در شعبه احیا خوابانیدند و تبش اکنون پایین فرآمده است. پیام اطلاع داد عبدالظاهر گدایف کارمند بانک ملی تاجیکستان که بعد 14 روز کرانتین مرخص شده بود در ناحیه وخش از کووید 19 درگذشت. معلوم شد او همچنین پسرش را هم همراه با سنخور و نبیرش گرفتار کرده است. گدایف از همان گروه 40 نفره کارمندان بانک ملی گفته می شود که قبلا رسانه ها از کرانتینی شدنشان خبر داده بود. رادیوی آزادی خبر داد حمیدالله محمد شاهزاده رئیس ناحیه تاجیک‌آباد شرق تاجیکستان در 50 سالگی درگذشت. مقامات رسما سبب مرگش را اعلام نکردند ولی افراد آگاه میگویند او تقریبا در 10 روز این جانب در خانه معالجه میگرفت و صبح چهارشنبه برای طبابتش از مرکزی ناحیه رشت نیز پزشکان دعوت شده بودند. محمد شاهزاده سال 2018 با منصب رئیس ناحیه تاجیک‌آباد تعیین شد. آسیا پلوس خبر داد گروه 4 نفره طبیبان، اپیدمیولوگ، ویروسولوگ، 2 آنستزیولوگ از ازبکستان به ولایت سوخت آمدند تا با همکارانشان در مبارزه با کرونا کمک کنند. طبیبان ازبک را رئیس ولایت سوخت رجب بای احمدزاده به حضور پذیرفته است. سپوتنیک مصاحبه با دکتر عبدالله دولتوف نشر کرده است که او میگوید کرونا ویروس هیچگاه نابود نخواهد شد و از بدنی به بدن دیگر سیر خواهد کرد، اما وضعی که فعلا به میان آمده است بین 1 یا 1.5 سال معتدل خواهد گشت. تمام مؤسسه‌های ساحه تندرستی، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه‌ها و شرکت‌هایی که به تاجیکستان مواد داروواری وارد می‌نمایند برای جای کار شبانه روزی گذشته طلبات اهالی مملکت را به مواد داروواری و تجهیزات و اشیاء طبی سریع وقت تامین می‌نمایند. این سپارش در ملاقات رئیس جمهور با رهبران و کارمندان ساحه تندرستی که امروز برگزار گردید داده شد، می‌نویسد خبر. اکبرشاه اسکندرов سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان و سفیر سابق تاجیکستان در ترکمنستان و قزاقستان بعد شفا یافتنش از بیماری کرونا ویروس به طبیبان بیمارخانه کسلی‌های سرایتی شهر دوشنبه اظهار سپاس کرده است. در این سپاسنامه که در نشریه ملت چاپ شد، اکبرشاه اسکندرov نوشته است: با لطف عنایت خداوند بزرگ مهربان و صداقت پزشکان و پرستاران، دعای یکایک شما عزیزان، پیوندان، دوستان از وطن عزیز و کشورهای دور و نزدیک در یک امتحان بسیار سخت زندگی بر یک مریضی خطرناک پیروز شدم.
радиои озодӣ мусоҳибааш бо намояндаи созмони ҷаҳонии беҳдоштро нашр кард. мутахассисони аврупоии созмони ҷаҳонии тандурустӣ кори худро дар тоҷикистон ба поён расониданд ва қарор аст 22 май кишварро тарк кунанд. онҳо тақрибан 3 ҳафта пеш ба тоҷикистон омада дар ин муддат бо буҳрони беҳдоштии кишвар аз наздик шинос шуданд. мутахассисони созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар як арзёбии худ ҳафтаи гузашта гуфтанд ки суръати густариши бемории COVID-19 нигаронкунанда аст. азия плюс хабар дод, бонки алиф эълон кардааст ба он муштариёнаш ки таърихи хуби кредитӣ доранду бинобар вируси короно ба мушкил гирифтор шудаанд таътили кредитӣ медиҳад. спутник иттилоъ дод, ҳоҷи ҳусайн мусозода раиси шӯрои уламои дини вилояти Соғд дар бораи рӯзи 24 май таъин шудани иди Рамазон хабар дода, аммо гуфтааст ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии вируси короно хондани намози иди фитр дар масҷидҳои кишвар баргузор намешавад. вазорати тандурустии тоҷикистон хабар дод ки дар шабонарӯзи гузашта дар кишвар боз 204 ҳолати нави гирифторӣ ба бемории COVID-19-ро сабт кардаанд. ба ин тартиб шумори умумии сироятёфтагон ба коронавируси нав дар тоҷикистон акнун ба 2140 нафар расид. вазорат гуфт ки 470 нафар аз бемории COVID-19 шифо ёфтаанд, вале шарҳ надод ки ин афрод кай муолиҷа гирифтаанд. то ин дам вазорат дар бораи сиҳат шудани беморони COVID-19 гузориш намедод. радиои паём. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои паём. илм, фарҳанг, навид. радиои паём. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.нет